imiborogo n'agahinda, imirwano irimo guca ibintu, imirwano yahinduye isura, amazi ntakiri ya yandi, ingoma zahinduye imirishyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya irimo iratakamba, irimo iraboroga, irimo iratatabaza nyuma y'uko ingabo za Kongo FARDC zongeye kuyigabaho ibitero bikomeye cyane muri axe ya Sake, axe ya Rwindi, axe ya Kanyabayonga. Aya ni amakuru tuzanye, amakuru yo kuri uyu wa gatatu tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, aho tuje kwimatatura, tuje kukubwira ukuri ku mirwano ikomeye yazindutse ica ibintu hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mbere yuko ninjira muri aya makuru, reka mbanze nkusabe ukande subscribe, ubundi mukande like, mukande comment, ubundi aya makuru muyasangize n'inshuti zanyu kugira ngo dukomeze kwiyongera mu muryango mugari wabo tudahwema kubana nabo uko bwije nuko bukeye. Noneho imirwano irakaze, imirwano irimo iraca ibintu muri teritwari ya Rucuru, nibwo havutse imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yabyutse yumvikanamo imbunda ziremereye n'izindi noya, aho ku ruhande rw'ingabo za leta y'Kinshasa rwazindutse rugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23. Ni mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yibanze avuga ko ibyo bitero by'ingabo za leta y'Kinshasa bwa mbere byumvikanye mu birindiro bya M23 biri ahitwa Rwindi. Bivuga ko aka gace ka Rwindi bakarashemo ibisasu biremereye, bakarashemo ibikombora byinshi, bikanasiga 15 ba M23 bahapfiriye, abandi bagahakomerekera ku buryo bukomeye cyane. Ikindi gitero gikomeye cyane cyaje kumvikana mu gace ko mu nkengero za Kanyabayonga. Binavuga ko ahangaha hashwanyagurikiye ibikoresho byinshi by'abarwanyi umutwe wa M23, ari nako ingabo za Sadeke nazo zari ziri muri axe ya Masisi, hariya muri teritwari ya Masisi hafi n'umujyi wa Goma, nazo zari zirimo kwica zikoresheje imbunda zo mu bwoko bwa BM zizinyanyagiza ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ariko amakuru twe dufite nuko ingabo za RDC zabashije kwica abarwanyi benshi ba M23, kuko kugeza ubu ngubu ntago imibare inyayo irashyirwa ahagaragara y'abarwanyi ba M23 bapfiriye muri ibi bitero. Murabizi ko twabasezeranyije ko tugomba kuzajya tubabwira amakuru twabashije gutohoza, amakuru twabashije guhabwa neza, kuko kuri ubu ngubu bitewe n'urugamba rukirimo kumvikana ntago wamenya abaguye kuri iyi mirwano. Gusa icyo dushimangira nuko M23 yatakaje abasirikare benshi ndetse ikanatakaza ibikoresho byinshi, birimo imbunda, birimo abasirikare, birimo n'ibindi byose bikenerwa ku rugamba. Aya makuru nk'uko akomeza abivuga nuko ingabo zo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ingabo za Perezida Felix Antoine Tshisekedi zashwanyaguje ibirindiro byinshi bya M23, ndetse kuri ubu ngubu abaturage bari Kanyabayonga sibo bari burote bwira wenda ngo bone ko aya masasu arimo arabaca hejuru yahagarara, kuko biravugwa ko za ndege z'intambara ndetse na misile zirimo kwifashishwa mu gushwanyaguza no mu gusatura ibirindiro by'umutwe wa M23. Biravugwa ko kandi ino mirwano yabereye hano muri sante ya Kanyabayonga. Ingabo za leta nyinshi za leta y'Kinshasa zarwanaga umuhenerezo, zarwanaga inkundura mu buryo budasanzwe. Ni nyuma y'uko bazitangarije ko zamaze gushyirirwaho agahimbaza muziki cyangwa se agashima mugabo, kuko biravugwa ko leta y'Kinshasa nyuma y'uko haje guverinoma nshyashya igizwe n'abaminisitiri 54, bivugwa ko ubu ngubu abasirikare ba FARDC nabo bari mu basirikare barimo guhembwa neza kuri uyu mugabane wa Afurika. Iyi mirwano ibaye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ni imirwano idasanzwe izemo irumvikanamo imbunda zidasanzwe. Binavuga ko leta ya Kinshasa yaba yiteguye gukomeza gushora amafaranga mu rwego rwo kugura intwaro nyinshi zigomba kuyifasha mu guca agasuzuguro ka M23, ngo zigomba kuyifasha mu guca agasuzuguro k'ibihugu byo muri uyu mugabane wa Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko byashoye intambara kuri leta y'Kinshasa byikinze inyuma y'umutwe wa M23. Ni imirwano ibaye kandi
mu gihe ubu noneho ingabo za leta y'i Kinshasa zirimo kubyina intsinzi karahabutaka nyuma y'uko noneho ubu ngubu leta y'i Kinshasa yazanye icyo bita artificial missile crash. Bivugwa ko izi ngizi ari zimwe mu ntwaro zihanura ikirere cyangwa se zunyuguza ikirere bijyanye n'indege. Bivugwa ko leta y'i Kinshasa yazanye intwaro karundura zihangana n'ibitero byo mu kirere, abenshi bazizi kuri missile artificial. Bivugwa ko iki gisirikare cya Congo FARDC cyazanye ibi bisasu ngo mu rwego rwo guhagarika M23 bita ko ari RDF. Leta y'i Kinshasa amakuru dufite nuko ngo yazanye izi ntwaro karundura zo kwirinda ikirere cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, muri teritwari ya Rucuru, Masisi ndetse no muri Nyiragongo, kugira ngo bashyire ku kadomo ku cyo bise RDF ndetse na UPDF. Abaduha amakuru kandi bavuga ko kwigamba kwa FARDC ko kuzana izi ntwaro babonye ko bagiye guhangana neza n'indege zitagira abapilote b'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'iz'Ubugande UPDF, ngo zikunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'iki gihugu kuba arizo zitera inkunga umutwe wa M23 uko bwije nuko bukeye. Umutwe wa M23 wubuye imirwano mu mwaka w'ibihumbi 2021, kuri ubu imyaka irabarirwa mu myaka 3 hafi kuzura. Bivugwa ko uyu mutwe wa M23 urimo kurasana n'igisirikare cya Congo FARDC mu ntambara ikomeje kugwamo abatari bakeya. Gusa iyi ntambara kuva yatangira bivugwa ko abarwanyi benshi ba M23 gihe kandi ingabo za Congo FARDC kuri ubu ngubu iyi ntwaro zamaze kugeza ku kibuga cy'imirwano. Bivugwa ko ije guca agasuzuguro, by'umwihariko leta y'i Kinshasa ishinza ko ari ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kuvogera ubutaka ndetse no mu kirere. Bamwe mu bakurikiranira hafi iby'intambara ibera ku butaka bwa leta y'i Kinshasa bavuga ko kuri ubu ngubu iyi ntwaro yazanywe na leta y'i Kinshasa ishobora gushiduka yageze mu barwanyi b'umutwe M23, ngo kuko si inshuro ya mbere ibi byaba bibaye, kuko ngo ni kenshi na kenshi leta y'i Kinshasa yagiye igura intwaro bikarangira zifashwe n'uyu mutwe M23. Kuri ubu ngubu ibinyamakuru bikomeye, ibinyamakuru bikorera ku butaka bwa leta y'i Kinshasa biremeza bidashidikanya ko mu gihe nta gikozwe leta y'i Kinshasa ishobora kuzajya igura intwaro n'ubundi zikisanga mu barwanyi b'umutwe M23. Nyuma y'icyumweru kituzuye, umwe mu baminisitiri ba leta y'i Kinshasa yamaze kwegura. Ni minisitiri wari ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho, bivugwa ko yamaze kwegura mu nshingano ze, bikanavuga ko yeguye ku mpamvu ze bwite. Ubu bari abaminisitiri basaga 54 kuri ubu ngubu bamaze gusigara ari abaminisitiri 53. Ni n'itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisitiri w'iki gihugu wahamije aya makuru, akanashimangira ko yamaze kuyageza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu ngubu ukomeje kugaragaza ko yiteguye gukoresha ingufu zose mu gukemura ikibazo cy'intambara ikomeje kumvikana hano ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Ubu inkuru ikomeje kwandikwa, inkuru ikomeje kugarukaho n'abatari bakeya, n'ukuntu Perezida Tshisekedi ari muri Afurika y'Epfo, by'umwihariko bikavuga ko yagiye guhura n'inshuti ye magara, yagiye guhura n'umuvandimwe, uyu akaba ari Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Bivuga ko abangaba bagiye guhura mu muhango wo kurahira kwa Perezida Cyril Ramaphosa ugiye kuyobora Afurika y'Epfo kuri manda ye ya kabiri. Kuri ubu ngubu ibinyamakuru bitandukanye byose bihuriza kuba Perezida Tshisekedi agiye muri Afurika y'Epfo mu rwego rwo kunoza imikorere ndetse n'imikoranire y'ingabo za Afurika y'Epfo n'iza FARDC muri gahunda yo kurimbura burundu uyu mutwe wa M23. Nubwo FARDC ariyo irimo irarasana na M23, kuri ubu ngubu habaye indi mirwano karundura, habaye indi mirwano ikomeye cyane yaciye ibintu hagati y'insoresore za Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni imirwano y'Abawazalendo ndetse na FARDC yaguyemo abatari bakeya, by'umwihariko yaguyemo abasirikare benshi. Ni imirwano yabereye hariya muri Beni
by'umwihariko ikwagamo abasirikare bagera kuri 6 b'inyeshyamba z'umutwe wa Wazalendo. Sosiyete sivile yo mu gace yo muri kariya gace ikomeza ivuga ko imibare y'ingabo za FARDC izwi muri iri rasana itigeze rimara umwanya munini. Bavuga ko hagati tariki 15 Kamena 2024 aba Wazalendo bishe abasirikare babiri ba FARDC ni mu gace ka Ninja Pama, aho umuyobozi w'akarere ka Rebero atangaza ko abasirikare baguye mu gico cyatezwe n'izi nsoresore kuri iriya tariki. Ubundi Monisco yagabwaho nayo igitero n'abawazalendo ubwo agace ka Marende mu birometero 7 uvuye mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Abasirikare ba Monisco barashweho ubwo bari bagiye kurinda abaturage ngo batagabwaho ubutero n'abarwanyi b'umutwe wa EDF, umutwe w'iterabwoba umaze iminsi wica abaturage muri Ituri. Ubu bwigomeke bw'abawazalendo hari abavuga ko bushingiye mu guhabwa imbaraga z'umurengera na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, wagiye agaragaza ko yiteguye gufatanya n'abawazalendo mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Gusa kuri ubu ngubu bakaba bakomeje kumwigarika, bakaba bakomeje kugaragaza ko barimo gurasana n'ingabo za Congo FARDC uko bwije nuko bukeye. Abasesenguzi mu bya politike n'abakurikira hafi iyi ntambara ibera muri aka karere k'ibiyaga bigari bemeza badashidikanya ko mu gihe nta gikozwe hashobora kuzaba intambara ikomeye, intambara izasiga abaturage babigendeyemo. By'umwihariko umunsi aba Wazalendo bazaba bigaragambyaga, umunsi aba Wazalendo bazaba bagaragaza ko perezida wabo ari we wabahaye ubushobozi ndetse ari we wabahaye imbaraga zo kuba ingabo nk'abandi basirikare basanzwe. Kuri ubu ngubu hari n'amakuru twamaze kumenya yuko perezida wa Angola João Lourenço yavuze ko bagiye kongera ingabo zabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagiye kongera ingabo za SADC kuri ubu butaka. By'umwihariko perezida wa Angola João Lourenço yagaragaye yasuraga icyiciro cyakoreragaho uyu muryango wa SADC muri Gamboni muri Botswana. Yemeje ko ingabo z'uyu muryango zigiye kongerwa izindi kabuhariwe mu rwego rwo kujya guhangana n'umutwe wa M23 umaze igihe uri mu mirwano ikomeye n'ingabo za leta y'Kinshasa zifatanya n'iza SADC. João Lourenço nk'uyobora SADC mu mwaka wa 2023, gusa uyu anafite inshingano zo guhuza guhuza FARDC ndetse n'u Rwanda nk'ibyo yaherewe uburenganzira n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Abasirikare ba SADC baje muri Kongo kuva tariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023. Mu mibare imaze gutangazwa n'izi ngabo nuko hamaze gupfa abasirikare bagera kuri 4 baguye mu mirwano yabasakiranishije n'uyu mutwe wa M23. Ubutumwa bwa Sami DRC bwemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango hari ku itariki 8 mu kwezi kwa 5 muri 2023, aho bwari bwahawe umutwe ugira ati wizindoko mu gihugu cya Namibia, aho umwanzuro waraje igisubizo kirambye cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. SADC ubutaha yareje hano ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Bivugwa ko yahaje mu mwaka w'2012 ubwo yari ije guhangana n'uyu mutwe wa M23. Gusa SADC ntibyigeze biyigira kuko yakomeje kugenda igabwaho ibitero bikomeye cyane n'ingabo zitandukanye z'umutwe wa M23. Gusa uko bwije nuko bukeye ntihahwema kumvikana ibitero bikomeye cyane bigabwa kuri izi ngabo za SADC. Nyamara M23 yinatangaza ko izarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, izarwana paka yishe abarwanyi benshi b'umutwe wa M23. By'umwihariko
izi nyeshyamba za M zivuga ko uko bwije nuko bukeye zikomeza kurushaho kwiyungura ubumenyi mu kirwanye n'imirwanire kandi biteguye kurasana n'uwari wese uzinjira kuri ubutaka bw'Kinshasa arasana n'uyu mutwe wa M23. Ibinyamakuru bitandukanye, ibinyamakuru byinshi byose bikomeje kugaragaza ko ingabo za SADC zikomeje kwinjira uko bwije nuko bukeye ku butaka bwa leta ya Kinshasa, kandi ngo izi ngabo zikaza ziyemeje guhangana n'uyu mutwe wa M23. Leta ya Kinshasa yo ishimangira ko ari umutwe wa M wazanwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, nyamara u Rwanda rwo ruhakana ibi birego, ahubwo rugashinja Kongo kuba ariyo nyirabayazana w'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'iki gihugu, ngo kuko niyo icumbikiye imitwe yitwaje imbunda, by'umwihariko ikorana n'ubutegetsi bw'iki gihugu mu gushakira hamwe imbaraga bose ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu u Rwanda rwamaze kongera ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi, runatangaza ko rwiteguye gushyira ku iherezo igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Gusa u Rwanda ruvuga ko rutazigera rushoza intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, gusa ngo rwiteguye guhangana n'uwari wese warushozaho intambara afite icyo yishingikirije. Mukatubashimire, tunabifurize kugubwa neza nshuti zacu mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Icyo tugusaba ni ugukanda like, murayikinge, mukomantinge, ubundi twimatature tujye tubabwira ukuri kw'ibikomeje kubera hano ku butaka bwa leta y'i Kinshasa.